igama lenkosi liyo inqaba uphephela khona uyakusinde igama lenkosi igama lenkosi lona liyo inqaba uphephela khona yena uyakusinde igama lenkosi igama lenkosi yona liyo inqaba uphephela khona uyakusinde igama lenkosi igama lenkosi lona liyo inqaba uphephela khona yena uyakusindisa. Bantwana bakaNkulunkulu, egameni likaJesu Kristu ngiyanibingelela nonke lentobona lena video. Jesu usaseyinkosi nanamuhla kuze kube naphakade, umile njengelidwala lensindiso. Bonke laba bayophephela kuye bayawusindiswa, bonke labo bayawushiya kwemhlaba baye kuJesu bayawusindiswa, bonke labatinikela kuJesu bayawusindiswa, ngoba Jesu unguye umkhumbi wanamuhla. Balekela kuJesu njengoba Noah nemndeni wakhe babalekela emkhunjini. Balekela kuye, nguye umkhunji. Ngena kuJesu uhlale kuye, ngoba isikhathi sekugcina lesi lokuyoyenteka emveni kokuthi Jesu athathe libandla lakhe emhlabeni. Ngeke wakuthanza mntwana kaNkulunkulu. Asiphile impilo yobungcwele, sitinikele enkosini yaphakade, sitinikele kuye Jesu Kristu lo ngumsindisi wetimpilo tethu. Sitinikele, singafaki linyawo lunye bese sishiya lelunye ngaphandle. Sitinikele konke kwethu, sitinikele. Sikhathi sekugcina, sikhathi sekugijimisa umcebo, sekugijimisa tonke izinto temhlaba siphelile. Asitinikeleni bantwana bakaNkulunkulu kuJesu Kristu lo ngumsindisi wetimpilo tethu. Sitinikele ngalokuphelele, siphile impilo yobungcwele, kuze makufika lelo suku sikhuphuke nalo libandla sonke singabantwana bakaNkulunkulu. Singuye Israyeli kamoya, singuye Israyeli wakamoya. Masiphileni impilo yobungcwele, lapho sone khona sicolise khona konke, sisho ukuthi siyacolisa Nkosi. Sicela usiwashe ngengadi yakho lenemandla, usiwashe, usigeze, usibuyisele kuNkulunkulu, ngoba nguye yedwa lokhona ukuthi asigeze etonweni tethu. Akekho loyawubona umbuso kaNkulunkulu ngaphandle kukaJesu. Jesu Kristu useyinkosi nanamuhla. Masitinikeleni siya emisebentini, siya etindaweni ehlukahlukana, masitinikeleni kuJesu Kristu ngemthandazo. Sitinikeleni, sivume tonke tono tethu, singasinzwa tono, siyekele lokhu lokungadzingeki ukuthi sikwende. Yebo, singebantu siphile enyameni, kepha asizameni. Simceleni naNkulunkulu ukuthi kube nguye losihola njalo, asihole, asiphe lowo moya wokubeketela, lowo moya ukutinikela kuye. Asisize lapho singakhoni khona, ngoba labaningi bethu sinema-addiction ngokuhlukahlukana kwawo. Asitinikeleni kuye Jesu Kristu, sitinikeleni kuye inkosi yokulunga.
kuze kunaphakade. Jesu usabusa namhla, uyobusa kwaphakade. Masibe ngilabo labatinikela ngalokuphelele, siphile impilo yobungcwele, siyekele sono. Nangaba kupha lo moya leyo grace yokuthi uyekele sono, mawungabuyeli, mawungafani nenja ibuyela emahlandeni ayo, mawuhlale kuye Jesu Kristu kuze kunaphakade. Bantwana bakaNkulunkulu, egameni likaJesu Kristu loyinkosi nemsindisi wetimpilo tethu, nginishiya nemavi lathi hlalani kuJesu Kristu, hlalani kuJesu Kristu. Asihlaleni emkhunjini wanamuhla, asihlaleni kuye kuze kunaphakade, sihlale kuye ngalokuphelele. Umkhumbi loyosisita ukuthi singaboni lokhu lokuyoyenteka lana emhlabeni emva kokuthi kuthathwe libandla. Yebo ungumkhumbi waphakade, yebo ungumkhumbi waphakade. Asitinikeleni ngalokuphelele. Yebo uyawusindisa. Khumbulani ukuthi kufanele ukuthi loyo lobambe ngathini, loyo lobamba ukuthi kungangeni umbuso we-antichrist lamhlabeni nguye moya loyingcwele nelibandla, ngoba bayathandaza. Masitinikeleni kuye Jesu Kristu. Uma kufika leso sikhathi aphakamisa libandla moya loyingcwele liyohlangana na Jesu, nathi siphakame nelibandla sisonke. Masitinikeleni ngalokuphelele, ngoba umbuso loyo wemphiki Jesu ngeke uzungene ngaphandle kokuthi libandla lisuke emhlabeni. The Holy Spirit is the restrainer. He is the restrainer. That means all things will happen after the church is gone. He is the restrainer of evil. Every time when evil tries to rise above good, the people of God, they pray, they worship, and evil is overcome or is lessened upon the earth. For the earth is also groaning for redemption. All creation is also groaning for redemption, for it is sinking on sin because of sin. Let us pray to Jesus Christ, only Jesus Christ. There is no other whom we can pray to. Only the Lord Jesus Christ can save. Remember, people of God, the rapture is near. It has never been this close. It is near. It is near. Yes, some may die before then, but also when you die before then, remember, khumbula ukuthi noma ufa before leyo rapture or uthathwa rapture, you need to die in Christ. You need to be taken through the rapture in Jesus Christ's mighty name. Be blessed this holy day. Be blessed in Jesus Christ. Amen.